buzima twebwe ubwoko bwawe dufise. Turagushimiye cyane kuri uyu munsi w'197 duhaye kubona. Turagukengurukiye kubw'amasezerano mashasha kandi mazima tuje ngo duhabwe twebwe ubwoko bwawe. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, izina ryawe nigeranda rwose Mukama. Ubwami bwawe nibuze buture mu mitima yacu, kugira ngo buduture imitwaro yose yaritunuje imitima yacu, buduteture mu makuba y'ubwoko bwose yaratetereje mu buzima bwacu. Turagukengurukiye cyane kuko uyu munsi uduhaye nk'ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwacu. Ntabwo ari kubera icyo turi, ntabwo ari icyo twatanze, nta nubwo ari kubera tugororotse cyane. Kuba watwimanye ukatwima abarozi, ukatwimana ukatwima abapfumupfumu n'abakonikoni, kuba waratwimanye ukatwima abanyeshari, turaguhaye icyubahiro. Turakuzamuriye icyubahiro nyagora ku ngoma, kugira ngo unezerezwe n'uko ubwoko bwawe tutirengaga icyo wadukoreye, ariko twagifashe nyungama. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, ubwami bwawe nibuze buture mu mitima yacu. Twitwikirije amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, kugira ngo muri uyu mwanya ibyaha byose byaturega tubikugweko. Turasabye ikigongwe ku ntege nke zacu, ntituzinjirane muri uyu munsi mushasha w'197. Turasabye ikigongwe ku mibabaro yose duhura nayo. Turasabye ikigongwe ku bube gito bwose bugendanira muri twebwe. Twese n'amaraso merana y'umwana wa Yesu Kristo, eza amaturo yacu, amashimwe yacu, amashikanwa yacu. Turisabiye impuhwe nyagora ku ngoma, turisabiye urukundo nyagora ku ngoma, turisabiye ubudahangarwa mwami w'abantu, turisabiye igikundiro muri rizamuri hagati ya 6 na 9. Turisabiye ubudahangarwa, turisabiye umugisha n'umugwiza, turisabiye kuramba no kuranirwa. Turase ugupfa urupfu rw'agashinyaguro, turase gukenyuka, kuko turahari kugira ngo dukore umurimo wadushinze gukora kuri iyi si umwanya izuba ryaka kandi ubuzima bwacu bukabibona. Turabizi neza ko amateka yacu atotwemerera ko dutekanira imbere yawe Mugabo, ariko impuhwe zawe, urukundo rwawe nibyo bidutumye tubuze. Mutima w'Imana, ngwino dufashe kwakira isezerano rishasha ku buzima bwacu. Ngwino dufashe gusesangura ibyo byose biri mu marangamutima yacu. Nitwamara kubona ibyadusesereje, nitwamara gusobanukirwa ibyatuzengereje, tubwirwe nawe Mana mutima mweranda, ko mukuri kw'ijambo ry'Imana duhabwa ubuzima kandi ubuzima bushasha. Gutyo twibagire kandi twibagizwe imibabaro yose twatewe n'indyarya zamaze kwisuka mu buzima bwacu, tubone kurambira mu buntu bw'Imana. Turaguhamagaye Mana mutima mweranda, kandi tuguhaye ikaze mu mitima ya twebwe abakristo twese tubyutse kuri rizamu. Tuguhaye ikaze mu mitima ya bene wacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu n'abagenzi bacu ndetse n'ibondo byacu bataramenya akamaro ko gusengera mu kuri kw'amasezerano. Uyu munsi abarundi n'abarundikazi, uyu munsi amahanga, ubwoko bw'Imana ubone kugira neza kw'Imana, kuko turi ku munsi udasanzwe muri ubuzima bwacu tubayemo kuri iyi si. Urakoze mwami w'abami ko wemeye ko tukuvuga, urakoze ko wemeye ko tugusenga kandi tuvuga izina ryawe ryeranda.
dushizemo icyizere ko ibyaha byacu bibabariwe none tuje kuganira n'umubyeyi rukundo kigongwe kandi aje kuduhoza imibabaro aje kudusezerano ry'intama turahimbawe turahiriwe Imana avuze ndaramvuye ukuboko kumwerekeza ku makungu nshingira ibendera ibihugu bazokuzanira abahungu bawe bababumbatiye abakobwa bawe nabo bazobarirura ku bitugu abami bazokubera abarezi abamikazi babo nabo bakonse bazokunamira bakubita inkoro hasi imbere yawe bazorigata umukungugu wo ku birenge byawe uzoheza umenye ko ndi umukama kandi ko abashimiye batazoteterwa kandi ko abanyishimiye batazoteterwa ugira ngo umuntu w'igihangange yokwaka icyo yanyaze cyane uwagizwe imbohe ari ntungane yobohorwa ariko nguko uko umukama avuze uwagizwe imbohe n'umuntu w'igihangange azobohorwa icyanyazwe n'utwaza umukazo kizorekurwa nzorwanya abakugwanya nzorokora abana bawe abagucinyiza nzobarisha inyama z'umubiri wabo bazoborerwa amaraso yabo nk'abanyoye umuvinyu w'umushaje niho umuntu wese azomenya ko ndi umukama umukiza wawe umucunguzi wawe muzira kuganzwa wa Yakobo muzira kuganzwa muzira kuganzwa muzira kuganzwa muzira kuganzwa surinye muzira kuganzwa Isaka yaravuze ngo nimuterako Yakobo aravuze ngo nimuzira kuganzwa ese cyamu uyu munsi nawe Imana ikagaragara nk'umuzira kuganzwa umuririmbyi kandi aririmba gospel yaravuze yuzuye umwuka w'Imana ariko aririmba indirimbo y'abageni aravuga ngo warakoze n'umunyarwanda Titus warakoze kwihangana mukunzi wanje bugiga ndirimbo yihuje n'indirimbo zo kwa Salomo ziri muri Bibiliya wakiriyerekwa rya muzira kuganzwa mu buzima bwawe kuko umugisha wawe kuba Imana ari muzira kuganzwa mu buzima bwawe byumvikana ko umugoma adashobora gufukura hari riba ryawe ngo arinywe kahembuke byumvikana ko umunyeshari
adashobora kugeraho wagenewe kugeza ikirenge cyawe hama ngo ahicara yongera atutse ntibikunda kwanda warengetswe amahoro unyaga umugisha unyagwa igikundiro unyagwa umugwiza unyaga urubyaro ukabutekanye birasigura yuko utaramenya ko Imana ari mu nzira kuganzwa. Imana yacu mu nzira kuganzwa niki niyo Mana udashobora kuncumura ko ngo wanyibye hama ngo ngenza ndakwice nececeke ngo niyunze nawe no irazavuga ati none nawe utibye konza uri umusambanyi konza uri umunyeshari uri umubeshi wowe urafise ubuzima imbere yanje kandi niyo Mana ndajavuga ngo jako nize menshi ngabambembwa menshi ngiye gucinyiza uwo turi kumwe no irakubwira ngo none kuri ubusa gusa uyu munsi ishobora kukunyaga amagara uri kwirata koke mugenza umucinyiza kandi ko nshobora kukwica gasigara rabyagira mu byo wamutoterereje. Iyo ni mu nzira kuganzwa ni Imana soko ry'ubwuzure bw'ibyiza byose ubwo bwuzure bw'ibyiza byose cyewe nitakugira ngabire umuhungu wanje shobora kurenganya umuhungu wa runaka shobora kurenganya umwana wa runaka ariko Imana kuko ari ubwiza ari ubwuzure bwa byose bw'ibyiza byose dushaka tukugira ngo tubeho turambye kandi turaniwe iraguha kandi gashaka yuko byakiruka bibanamo umutima utunganye utarakira ibyawe ubibanemo umutima utunganye ntuburatunga Imana yitwa muzira kuganzwa. Ubwishije aha ngo warakoze kwihangana mukunzi wanje amajoro warayurira ni menshi cyane walarize kesho utagira uwaguhoza ibikomere ufise ni byinshi nanje ndabizi wiyizire tubanire mukunzi wanje nzokumara imibabaro mukunzi wanje shimwa Yesu kubyo wakoze byose tukuragije n'ibiri imbere uru rugo rwacu ruri mu biganza byawe ngwino Kristo ugwiyoborere. Iyo ni indirimbo yaririmbwe ivuga umuhotso muri iyi si y'ibitagaragara. Uyu munsi w'97 utubiranye n'umunsi wa gatatu mu misigizi indwi utubiranye n'igaragaza rya 16 kwezi kwa 2025 ni umunsi udasanzwe ku buzima bwawe ku buryo bwo kuya kwakira Imana nka muzira kuganzwa. Nta muntu n'umwe ari hejuru yawe ku buryo yo gutwara amasezerano kandi uri umukristo. Nta muntu n'umwe ari hejuru yawe ku buryo kugara ikirere cyiza cy'ibyishimo ku buzima bwawe kandi usanga ntawe uhari, ahubwo wewe wabyifashemo nabi. Imana irakubwiye ngo ndaje, ngo bakunyaze nawe washobora gukorera igafu mwami, nawe washobora kuja gukura ibyanyaze mu minwe y'umuntu. Ariko mwibuka ijambo ryabaye kuri Burayimu mu gihe aja kugwanira Loti iganambara muri Sodoma na Gomora, sibyo? Ahani ahandi Imana igusanga uri kuravuga uti ndagowe, ndapfuye, ndamenje, barantaye, naragowe, nasazi iwacu, ndagowe, nabaye igitagwa, nabaye ndikaryamyenda n'umugabo yantaye n'uwo bamemukiye. Ahani isanga iri umuco twita akavuyo k'ubuzima. Imana igasanga mu gusenga kwawe uja wabye expose, uja wabivutse, ukugowe, kunaniwe, kurusha. Igaciza ati mwana wa je, iri jambo ni jambo riri mu banuzi bwa Izamu gahunda cha 49 na ku murongo wa 22. Gavuga ati mwana wa je, gute widodo mugiye nashaka kwirengagiza umwana uburabwi, mugiye nashaka kwibagira umwana ari kwibera ari karonga. Ati ngetswe je Johana kwanditse nuri no kubibero gusa mu kiganza canje ubutazimangana. None niki kigutuma widodomba?
niki kigutuma wiganyira, niki kigutuma ubabara. Aha ni handi Imana ikubwira ngo wewe uburura amaso ya iyo mwinjiye mu rukundo muravuga ngo uburura amaso bose babibone. Aba ex bawe ngo basigire ifoto ibibutsa, sibyo? Niyo atero umvise uyu munsi. Na Imana irakubwira ngo uburura amaso, sibyo? Umuhanuzi nawe aravuze aravuga muri Zaburi, uwuzi umwuka w'Imana avuga muri Zaburi 120 avuga ngo Mana nubure amaso yanje ku musozi yawe. Menga na Pape Clever na Dorcas barayiririmbye avuga ngo Mana nuburi amaso yanje ku misozi, begotabagwa kwanje kwavaye ngubimbwire, kuwiteka niho guturuka ryo, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana nizemera kutsita uko yarinze umunyisirayeli, n'ubu niryama nisinzira ihora irinze ubuzima bwawe, utagwa mu bangushi, utagwa mu byago, sibyo? Imana avuga ngo tereza amaso hirya no hino urabe, ngo bose batorokanye baje iwawe, ngo ndarahiye ubuzima bwanjye. Imana ibivuga ngo uzobambara bose nk'igisharizo, ubakenyere kurya umugeni akenyera n'iriyazwe n'umugabo. Mwaka imisaka yawe, ibibanza byawe byayogeye, igihugu cyawe cyatikiye, kuva ubu bizokwagira abahora bagutandagura nabo bazova iwawe bagende. Murabyumva? Mwibuke Isaka avuga ngo n'Imana mutera koba kubera abafilisiti n'abatware bawe. Mwibuke Yakobo nawe aravuga ngo n'Imana ngo mutagirana mutagwanywa, muzira kuganzwa, mutaganzwa, muzira kuganzwa, kirazira. Hariho kirazira. Ngubu harajaho ubukomezi wari waratakaje. Bibiliya avuga ngo bahungu wari waranyaze bazokubwira bisubiriza batanu aranyagiye nyagurira ndongaho. Ngo nawe uzokwibwira mu mutima wawe uti ninde yabyariye abo bantu, ko atabana nari mfise, ko nari nabyara, ko nari narajanywe kugirwa imbohe, mwongera nkabinaka, none abo ninde yabareze mugihe nari nsigaye ndi nyakamwe, abo barihe? Bakundwa b'Umukama uturabana b'Imana, mumbwirire umutima wanyu muti humura mutima wanje, Imana ije kurema ikintu gishaje. Mana niyivuguruza, iri ni jambo yazanye. Ntukekereze ko Imana ishoboye kukurira imyenda yawe, Imana ishoboye kubohora ubuzima bwawe, Imana ishoboye gutabara amagara yawe, Imana ishoboye gutetura ubuzima bwawe, Imana ishoboye kurinda umutima wawe, Imana ishoboye kugukura igisuzuguro mu buryo bwose wumva ko usuzuguritse. Ntukekereze na mukanu na gatoyi ko Imana nyene amahoro iri kumwe nawe. Ngo nguko uko Umukama avuze, Imana ije kukuremera ibintu bishasha, ariko kuba utari kurabyumva, kuba utabona inzira zoca, ndagutahura cyane nanje kambayeko. Mugabe inzira z'Imana zirenga igihumbi. Imana iragusaba kuyumvira, Imana iragusaba kuyigamburukira, Imana iragusaba kuyirekurira vora y'ubuzima bwawe. Tukavuga ngo ejo nzorya iki, ngo ejo nzambara iki. Iyo aguhaye umwuka w'abazima nigo umwuka w'abazima izona guteturura, iguha icyo ugaburira abagukikije, iguha icyo ugaburira ubuzima bwawe, iguha icyo wambika ubuzima bwawe. Yigirira icyizere nk'uko buremeye yigira icyizere, akava muri buriya bakadisimu atatepfo n'icyaruguru mu byari bishingiye ku cyizere cy'Imana yari yamubwiriye mu ndoto. Imana irashaka kudukura mu kavuyo k'ubuzima, ariko igusanganya iki? Ese icyo mikagusanga n'ukwemera, ese icyo mikagusanga n'umutima uvunaguritse, ese icyo mikagusanga n'umutima uciye bugufi, ese icyo mikagusanga n'ukwishigira, ese icyo mikagusanga n'ukwihana, ese icyo mikagusanga n'ukwihangana, ese icyo mikagusanga n'ukubabarira.
uzogera igihe ukavuga uti Imana watwiyerekeye mu bihe bikomeye. Twari tuyoboye tutabona iyo tuja, maze uratereka kuri mutananirwa, utuje imbere tubona kunesha. Ese icyo mu wundi munsi ukazoririmba iyo ndirimbo? Ese icyo uyu munsi Umukama akaguhezagiza ububasha bwa mutima wawe mweranda? Ese icyo uyu munsi Umukama akakubwira ati mwana wa jewe humura ndi kumwe nawe? Ese icyo mu munsi Umukama akakubwira ati kibondo canje ntukangirike ndo wawe kandi ndi kumwe nawe, kandi ndi Imana muzira kuganzwa. Nta mwasi yo kwakira imigisha yawe ngo ayiganzire Imana niyo bwemera. Ahubwo impamvu mwasi yaravogereye amarangamutima yacu n'imigisha yacu n'amasezerano yacu nuko twatakaje ukwizera, twatakaje ukwemera, twatakaje ukwihangana. Zamura umutima wawe. Bibiliya irakubwiye ngo Umukama arakuzaniye abahungu bawe n'ububasha n'ubukomezi n'imbaraga, ngo n'abakobwa babaje babaremereye ku bitugu n'ibisimba. Abaguheraniye bwira Uwiteka uti yamarama sinzakuryajyanya kimwe muri 10. Hariho n'ibihe muzasanga Imana muyicenda kuri 10. Hari ibihe bizagusaba kurya kimwe muri 10. Hari ibihe bizagusaba kunezerwa rimwe kwijana. Hari ibihe bizagusaba kunezereza Imana kandi ushingiye ku mutima wawe no mu kwisubira kwawe. Bwira Imana uti Uwiteka ndi umukobwa wawe. Bwira Imana uti Uwiteka ndi umuhungu wawe. Bwira Imana nimba uri umugabo uri mu makuba, uyibwira ati nyagora ku ngoma ni jewe responsable, ni jewe muserukizi w'uru rugo, ni jewe muserukizi w'ubwoko bwawe. Urugo rwawe niyo ntandaro y'isi yose, urugo rwawe niyo ntandaro, niyo Edeni, niyo eklesiya. Ejazo harimwo abakomakomeye, ntubagaye ngo ni inzoya, ntubagaye ngo bagicira inkona, ntubagaye ngo bacisobako, ntubagaye ngo bagisobaho ryamye, ntubagaye ngo baracasakuza, ntubagaye ngo bacara abakonsumateurs du premier ordre. No, no. Ngo abana bawe, ngo abakobwa bawe baje babaremereye ku bitugu, n'ibyishimo byawe bizoremera abansi bawe. Ngo abami bazokubera abarezi. Ntabwo uri uwo kugendana n'imbundeka igenda ituka izina ry'Imana. Ntabwo uri uwo guhora iminwa yawe isha umuntu we uri kurasakuza. Ntabwo uri uwo guhora ubanza amatwi. Hari ibibazo bimwe bimwe muzokemura ariko muhagaze mu kuri ntimuvuge ikinyoma. Hari abantu bazabahoka kubera kuvuga ukuri kwanyu. Hari ibintu muzabaho ntibigenewe ko mubivuga, ariko mwabivuga Uwiteka akaganza, mwabivuga ubwoko bw'Imana bukabohoka. None hagarara mu kuri wiganzigwe n'Imana, hagarara mu kuri wiganzigwe n'ububasha bw'Imana. Kandi nubona mugenzi wagutongereye mu ruhanga, ntukamucira urubanza, baza Uwiteka ati ni kubera ko Uwiteka ibi byagendeye nk'uko. Twige kubaho tugendana n'Imana mu kuri kose ku buzima bwacu. Ngo abami bazokubera abarezi. Kisigiye cyo kugendana n'abacu umuntu w'imino, kisigiye cyo kugendana n'abidodomba, kisigiye cyo kugendana n'abadasobanutse. Salomo ntiwabizi yarabyandikiye mu ngwe Rehobowamu muri Zaburi y'ubwa mbere, naho byamurenze ntabishire mu ngiro. Kinigiye cyo kugendana ukuri ku ijambo ry'Imana. Uri umuco w'ubuzima bwanje, nanjye ndi umuco w'ubuzima bwawe, kuko Kristo niwe muco kandi araganje muri jewe nawe araganje muri wewe. Ntugatakaze inshuti yawe ngo nuko yakubwije ukuri. Ntugatakaze umukunzi wawe ngo nuko ugomba gufukafuka amakosa yawe. Ntugatakaze ijwi ry'ubuhanuzi ngo nuko ugomba kunezereza ikiremwa muntu. Ntukange kumaramara igihe usomaramara, ariko ari Imana ivuga ati mwana wanjye ndakubona malgré yuko bose batagutahura. Imana ihenga muri ubuzima bwacu uyu munsi. Ngo abamikazi nabo bazokonsa bakunamira. Ubundi kosa ni gutanga ubuzima, ni gutanga utwawe, ni gutanga utukurimo kuko amaberebere n'urutororokarane bw'ibyo kurya umubyeyi we yafunguye. Hari abazokora bakaroha cyane,
ariko kagirwa ko mu munezero. Niriyazwe no mukamasi anita nacyo mfite no kora ngo bikobeko mu mukamara bivuze n'uvuga amen bikobeko ngo bazorigata ngo bazokunamira bakubita inkoro hasi imbere yawe bazorigata umukungugu wo ku birenge byawe. Kuvuga aho uzoba umeze bizoba bibarenze bidashobora gusobanuka kuri we. Uzoheza umenye ko ndi umukama kandi ko abanyishimiye batazoteteka. Nuzuye urweze rwinshi mu mutima umukama niwe yanagegeza ndashimye naratabaje Imana iranyumvira nimufashe tugiye impundu twese ndashimye sinoreka kuguhaya mubyeyi mwiza niwe utera iteka abawe bose ndashimye sinosigura agahimbare kanje jewe ijuru ryose riri muri jewe ndashimye ndashimiye umukama kubwiza byose angirira sinoreka kumwigina ibihe byose nzomuyaga ndashimye. Uzoheza umenye ko ndi umukama kandi ko abanyishimiye batazoteterwa. Wishimiye umukama ntateterwa, wishimiye umukama ntamaramara, wishimiye umukama ntasuzugurika, wishimiye umukama ntakogwa n'isoni, wishimiye umukama ahorana itoto ry'ubuzima. Turagushimiye nyaguhora ku ngoma kuko